بركة وتعالى. مرحبا بكم خوتي. شوف الصهاينة وين صح وصلوا هما يهود على كل حال، بصح استغفر الله العظيم وأتوب إليه. مي دوكا شوف دروك شوف شنا صارين. اسمع هذه برك. اسمع هذه وما تزيدش معاكم أنا. طب اسمع وبعدين نعلق، يعني ابدا احاول اكون جمله. استغفر الله العظيم. השנה אלוהים צריך לבקש סליחה מאיתנו על הטבח, על הילדים שנרצחו ועל אנשים שנאנסו ונקטלו. היושב במרומים צריך להתנצל על כך שיש יותר מדי חובשי כיפות שמאשימים את משפחות החטופים באסון שפקד אותם. חטאת לפנינו אדוני אלוהינו מפני שהחרדים שבמאמיניך לא מבקשים צדק אלא צדקה, לא מוסר אלא שכרה, ולא רחמים אלא רדיפת ממון. השנה אלוהים צריך לבקש מאיתנו סליחה כי מילה عندما استغفر الله العظيم وأتوب إليه. شوف. الله يقصفكم يا رب. اللهم خذ الحق. اللهم خذ الحق. מדינת ישראל בחרה להקריב 100 אנשים כדי להציל אדם אחד. هذا ما فهمت. طب ايه؟ مش عارف والله. طب ايه يعني؟ شوف انت. ده عشان تعرف يعني. شوف انت. بقول لك فوضى ربنا في بقرة. سبحان الله. في بقرة. سبحان الله. شوف البث بتاع المغاربة أول ما قلنا على قصة اللي بتاع، شوف المغاربة قد إيه مرحبين وفاتحين. بسخر طبعا يعني بالسعادة إن دول راجعين. قلت لك واحدة من أكبر أزمات ألمانيا اللي مخليها أعنف من الكيان نفسه، مش بس ان الالمان اليهود مسيطرين على الاقتصاد بشكل شبه كامل في المانيا، ومش بس بسبب دير اشتراك صايم. مش عارف الله ينجينا يا رب. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب. قولوا امين، قولوا امين. استغفر القناة خاوتي.